ngeke kuphike shanga ukuthi kunoma beyingane abayizipho uma nje ungafuni ukukhipha imali hlala usingile lengane le akuyona yami okay sekufanele ngiqhubeke ngenzele ingane ngoba yini wena uyayibona lengane ukuthi ikhalalayo nelami wena futhi wena uthatha into esho abantu hamba kwayakekela ayifani nalengane ekabani ingane sangazi ngani yami mina ngoba angithi wena uzwa ngonini ukuthi ingane yakho awunaso isiqiniseko sokuthi ingane yakho wena awufuna ukondla ngoba wathola ukuthi umama ubechitha ukuthi unayo intombi manje acela inzipho ke manje uzozenzani futhi inzipho sifazane ngithi umuntu osifazane uyaphiwa imali but mumbi ongakwazi ukuappreciate ngithola ukuthi ulele bunyala la awufake imali yekhodi ngeke akucike awufake imali yekhadi cela izinto obonayo ukuthi zireasonable ungamani uthi cela ungithengele ighoshi nawe namhlanje asiyaphendula naye ingane yazo uthi ubaba umuntu owazeqinisa unene yabona iqinati wathinta indaba ebhiki Asinibingelele Pastor Sishange indoda endomisa abanye abathuphuto baqiniso inibingeleleke nonke ma followers ami on Facebook TikTok kuphi la ngilandela khona namhlanje ngithe ake size sohlangana la nomfowethu sike nje sizoxoxa sizodigida izinto abantu besilisa ababhekana nazo nabantu besifazana ngoba ngikhuluma kakhulu iqiniso ngimele abantu besifazane nawo siyathola ukuthi akhona namadoda la ngaphandle ahlukumezekayo akhona amadoda adlula amen ezingekho right sometimes sibamela abantu besifazane kanti uthola ukuthi nabo bakhona abayimbangela yokuthi indoda igcina mhlambe ishintsha noma iba into wenzayo so now sizobuka lezo zinto lezi njengalezo ukuthi ake sizodiscuss ngoba kubalekile ingakho kuyethiwe noma abantu bexabene bethandana kuthiwa kufanele sizwe ama side out westory akumele sizwe iside elilodwa ngoba uyibambe iside elilodwa ugcina iside nalowo muntu kanti cha ayibalance indaba balance indaba so sizokhuluma ke ngalokho lapho emakhaya ngiyacela nje ukuthi ulike ushare ungifollowe uqhubeke ulalele sikuphathele indaba ezimnandi mfowethu mhlambe nje masingaxoxa kunezinto ezike zenzeke njengoba la TikTok ngengijwayela ukukhuluma kakhulu ngezinto abantu besifazane ababhekana nazo njengokuthi umuntu wesifazane kuyenzeka kale ngokuthi mne attention angiyitholi kwi relationship ungathini futhi ngaleyo nto ngiqale ngokubingelela ababukeli igama lami ngumsizi njoba esho ke umfowethu uShange sizokhuluma nje ngama topics ahlukahlukene athinta both ubulili abesifazane nabesilisa ngicabanga ukuthi kuba nama misunderstandings amaningi kakhulu phakathi kwethu thina le gender nje yombili yes ngingakafiki kulokho umfowethu ofuna sidiscuss ngakho kune topic nje eyinkinga kakhulu ekudluleni kuyona yes ehlezi nje ikhulunywa nje itopic yemali right yokuthi siyabanika imali I think sekuze kwanormal ukuthi hayi vele siyabanika because ngicabanga ukuthi iyale imali eqaleni iningi lethu lithi abanganikwa amalundu yali imali eqaleni yali imali eqaleni amalundu aqhubeka wona abaniki so sasala thina sithi abanganikwa and kwagcina kuyinorm ukuthi hayi mabanikwa so wena uhambisana nakuphi uthi abanike noma banganikwa akusasho lutho ukuthi mina ngihambisana nako akusasho lutho ukuthi ngihambisana nako isystem vele esi against mina ngithi noma ngathi abanganikwa vele isystem sithi banikwa vele banikeza imali but mase ngibuyela kuleli aphuzu lakho le attention inkinga enkulu ngicabanga ukuthi abantu besifazane abazazi ukuthi bafunani kuthina abantu besilisa angisho kabe but
umuntu wesifazane ufuna attention, umnikeza attention, afuna imali. Okay. For sure mase ngiyeke ukukunikeza kufanele ngiyosebenza uzoyithola attention base kusebenza. Sekumele ngiyosebenza angithi ufuna imali. Kumele ngiyosebenza. Ngithatha attention. Ngiyasebenza baba ufuna imali. Uyithola kanjani attention sengisebenza? Okay, okusho ukuthi wena uthi ngoba nakho uyasebenza kufanele angayithola attention. Angisho njalo ngoba kufanele akusho ukuthi uma usebenza kufanele angayithola attention. Angisho njalo ngisho ukuthi ilokungani amazinga noma ngithi ubalansisa kanjani njengendoda ukuze kungabikhona okulekhaya ngoba uma ezokhala ngeattention udle ngokuthi kumele ngiyosebenza ukuze athola imali, there's a problem ngoba uzophuma uyosebenza asala febe. Uyakhumbula ukuthi ngithe sayibuyela lapha ke manje. Uyakhumbula ukuthi ngithe eqaleni ukumisunderstandana ukusilimaza because ekuqaleni nje nithandana ufuna understand umuntu wakho. Ukuthi okay umuntu wami ukule class kubantu mhlawumbe abaphila kuna siyazi ukuthi kune lower class kune middle kuye kanjalo ngama levels. Mina amadakeni mhlawumbe osebenza ngodaka mawuzothi ufuna iattention kumina. Yes. Vele uyazi ukuthi ngixova udaka emini ngibuye ebusuku ngikhathela ingubo ngidosa ngamazinyo uzofuna iattention kimi uzofuna ngibe umshini okuthunga ntambama uyabona ukuthi vele sengilimele vele ngoba mina ufuna vele into engingenayo. Kubalekile ukuthi si-understandane ubone ukuthi hayi umuntu wafanele ngimhlangabezane kanje understand umsebenzi wami engiwenza ukuthi uyangi-allow ukuthi ngifune izinto zomuntu osebenza e-office ochofa i-computer. Okay. Lo umadakeni, lo usebenza ngodaka, lo usebenza kanje, usebenza kanzima. Mhlawumbe kuyenzeka khathala, understand umuntu wakho. Bese ungafuni izinto ezifunwa abanye abantu besifazane kumuntu wakho ongakhona ukuyinikeza. Kufana even imali. Uzohlangana nje mhlawumbe ngiyaxolisa ukusebenzisa igama mhlawumbe uPatrice Motsepe. U200 kaPatrice Motsepe awufani no200 wami. Mina ngingasebenzi. U200 wami uworth because ngikunikeza into yokugcina. But Patrice Motsepe magne 200 into encane kuyena. So ilezi zinto engisho ukuthi fanele understand ukuthi okay umuntu wami uphila kanje. Umuntu usebenza mhlawumbe uhol 5000 mhlawumbe unogada mhlawumbe. Yes. Imali yakhe vele mhlawumbe ayikho enough. Kodwa lokho anginikeza kona fanele ngicheck isalary yakhe. Ngicheck ukuthi kungifanele yini mina ukufuna into efuna uzindle efuna usiningi. Uyabona? Okay. Ngicabanga ukuthi lokho nje. Kodwa uyazi ukuthi one of the things uma nginotice into eshoyo ukhuluma amaphuzu amahle. Sikubalule nalokho ukuthi akukho umsebenzi omunye uzocasula mhlawumbe ukuthi uthi umadakeni omunye mhlawumbe acasula ukuthi uphathe igama lokuthi onogada. Awukho umsebenzi like usizama ukwenza isibonela awukho umsebenzi esubukela phansi okusho ukuthi uma uyindoda ukukhona umsebenzi owenzayo uyindoda. But nathi into ebalekile ngikuzwe uthi kubalekile ukuthi usisa understand umsebenzi ukuze angakhali ngeattention. Uma ke ese nalesi sikhala sokuthi mina nginaka la ekhaya kumele enze njani? Ngoba now ngiyayizwa lento ekhuluma inamandla but okusho ukuthi akumele wena ube kwi relationship ngenxa ukuthi uma lo esekhala ngokuthi umsebenzi wakho unginciphisele sami isikhathi sekufanele complain. That is why bengithi mina iyiphi indlela ongabalansisa ngayo ukuze bobabili umsebenzi wakho ungalimali naye lo angazizwa esengaphandle ngenxa umsebenzi wakho. Angithabo ngoba ekugcineni kosuku uyamthanda lo muntu. Uyabona Mr. Shang ayikho into edlula ukuhlala uyabona manje nisakwazi ukuhlala phansi nomuntu wakho nikhulume nje kanje. Ayikho into edlula leyo manje ngasakwazi ukuhlala phansi kanje nikhulume isuku ngasekho leyo yekani kodwa uyabo ngiyapi ngiye ekutheni uma ningazi ukuhlala kanje phansi uyahlala phansi wena njengomuntu esifazana nomuntu wakho uthi
baba kaSibanibani noma umuntu wami yeah uyabona yini ukuthi ku relationship yethu asenazo lesasikhathi sasinaso sokuncebeleka ngiya understand ukuthi uyasebenza kodwa yini mhlawumbe singasikwiza kanjani ukuthi sibe naso lesisikhathi ayikho into edlula ukuba ne conversation nomuntu wakho nihlale kanje nikhulume na but mayingekho leyo nto leyo uvela ayikho into ongayilungisa nalowo comfort kuya ngokuthi nina nobabili nisafisa yini ukuba ndawonye niyafisa yini ukulungisa because both parties awakwazi ukuthi hayi ngiyafimithani half kodwa noma usebenza mnikeze isikhathi sakhe ngoba ngeke umuzi uthi uzowumisa ngoba nakho uthi wena umsebenzi owenza uyaqilasa uma usemsebenzini yes usemsebenzini kodwa mawufika la endlini sometimes kuhle ukuzama ngilwa naleli lokuthi angazizwa engazi ukuthi umsebenzi wakho iwona osuza kuqala ngoba omunye umuntu osifazana ukasho njalo athi seloku asebenza akasanginaki akasangifoneli akasa nje kuningi okushintshile ngenxa lomsebenzi wakho omunye azathi wayengcono engasebenzi ayithi yabona now umsebenzi wakho as much as umuhle yes understand ngifuna ukuyakulephuza lokuthi yes uyakunderstand kodwa umsebenzi wakho ufike wavula igap isuke silimele vele leyo nto ngoba ikhomba ukuthi abakwazanga ukubuyela beyohlala phansi kushuthi into thina singayi-emphasize ukuthi abantu abahlale phansi bekhulume ngezinto ey'ngqinamba ababhekana nazo kuyi-relationship yes isixazululo futhi siphuma lapho ngoba sithi uma kuukuthi nje wena mhlawumbe unkosikazi usiya complain ukuthi hayi awusenazo isikhathi sami sesihlala phansi sobabili sesithi hayi yes ngiyasebenza ukusebenza kodwa nawe mama ubuye kwenzeka ukuthi ngesikhathi uthothi ngifree ngaso uthothi nawe busy so yiyo yonke leyo nto edala ukuthi kube ngathi isikhathi asikho ngoba senihleli phansi useyaveza ukuthi hayi mina ngoba ngisebenza mhlawumbe mina ngingena late okay isikhathi sami sidleka ubusuku bonke nosebenza emini uyabo sesihleli phansi ke sesithi yini edala ukuthi mhlawumbe singabi naso isikhathi so munye nomunye sekuyavela ukuthi hayi wena usebenza ebusuku wena ngisebenza emini uthi ufike ungena ngibe ngiphuma uyabo ukuthi ukuhlala phansi sekuyasiza sekuyakhombisa ukuthi sesifuna igap ke manje okusho ukuthi communication ayiqine communication ayingaleki communication lento yokuphakama ayifuneki kwi relationship manithandana maniya phambili ngoba ayikho into enizoyakha kahle kahle manje ngakwazi ukuhlala phansi nibonisana mawungasakwazi ukuhlala naye phansi uthi uhlala phansi naye ebe ne excuse ayikho vele into ezolunga lapho omunye time mina ke ngiyenza leyo nto ngcono ngithuka ngitshela umfazi akahambe mehamba hey man yangingele leyo nto ayikho into enjalo mawufuna ukwakha ikhaya funda ukwehla ufunda ukulalela ufunda ukuxolisa but ke nje okunye amadoda are frustrated akhathazekile amadoda akhathazwa yini akhathazwa izinto ezidingeka kuona okay njengayo nje udaba lwemali esikhuluma ngalo ukuthi njengendoda kufanele ngiprovide yes economy ayivuma ngifuna ukuhamba manga yes le oyishoyo mfowethu isibela kuleyo ukuthi ibalekile lento yokuunderstandana uyabona umuntu wakho njengomuntu wesifazane ngiyakhuthaza la umuntu wesilisa akasesisigqila ngiyayiphinda le umuntu wesilisa akasesisigqila uma ekwazi ukupha imali nawe muphi imali exactly angithi yabona uma kuukuthi akasebenzi uyambona kodwa ukuthi uyazama ingcono indoda ezamayo kunengazami ngifuna ukuyikhuthaza la kulento eshoyo ukuthi umuntu uyambona umuntu lokuthi no noma engasebenzi kodwa mangaze kuthi uyasebenza ngizophila kahle so ibalekile lento ukuthi uma nikwi relationship nilekelelane ukuze ungabi khona ozoba frustrated ngenxa ukuthi lo udemanda izinto ezingaphezulu kwamandla akho ayithi ngoba manje ekugcineni kosuku njengoba usebenza kanzima uchaza ukuthi hayi indoda mayisebenza kanzima vele izoba frustrated because iya renta la inemoto la ikufanele ifake imali kubo nawe ukhona la umuntu osifazane vele unga understand uzohleza ufrustrated exactly so ibalekile lento yokuhlala phansi communicator nomuntu wakho understanda isimo salendoda ophila nayo ngoba uma ungasi-understand wenza kubenzima for yena angazi noma ngibeka kahle yini kodwa nawe akusho ukuthi uma bafo kufanele wenze ungenzi
uma kufanele provide ngabe emagama kuba lula uma nilekelelana. Yeah, I think economy kudala sikhule obaba besebenza eGoli. Uma ehlala ekhaya enza idingo zasekhaya. But kwahamba kwashintsha lokungani economy. Ayangakuvumela lokho. Angifuni uqamba amanga. Ayisavumi economy ukuthi ke oyedwa ayosebenza omunye ahlale ekhaya. Well singazisho ama disadvantage okusebenza komuntu esifazane but ireality njengamanje economy ithi makasebenze. Uyabona ngizosebenza ngiprovide ekhaya ngibuye ngilungise ikhanda ngibuye uyabo so kunzima ngempela kuyadingeka ukuthi thina nabantu besifazane silekelelane. Akukhona ukuhluleka kwethu njengabantu besilisa economy esho njalo. Ngoba phela bavaba ukuthi ithina esihluleka amazi. Manje sicela ukumetha lapho. Hey wena menza ikhanda usenza ubani mongamenza ikhanda. Ubani kufanele amenze ikhanda ngoba phela njengendoda la endlini uwena kufanele ubone ukuthi izinto zibalansa kanjani. Usengalekelela ke yena la elekelela khona kodwa into engilwa nayo ukuthi akangakwenza isiqila. Nanokuthi ke awuthi ngiphinde lengisho wena njengendoda vele ukufanele uprovide ukuze naye azizwe ukuthi noma akwethembe ukuthi uzokwazi ukumnakekela. Usengangenelela la ebona khona ukuthi uyahluleka. Ngame amagama ukuthi uyasebenza kusho ukuthi sekufanele ungamnikeza imali yokwenza ikhanda. Hawu shange. Man ukuthi man ingane yamthanda lo muntu. Naye kunezinto yes ngizwe ngiyaphi. Uma ngithi akusho ukuthi ungamenzi ikhanda naye uzothuma ekubheka kunezinto njengoba usebenza kanzima imali kiphele uthola ukuthi usukhokhela ugesi usurentile wakhokhela imoto wenzela izingane wakubona ukuthi no lo muntu akasena imali naye kunezinto athi mekubheka ungazange ucele abone ukuthi no hayi ake ngikuzame angithi ayezelo yingakho ngithi mina ukuthi uholile noma ukuthi uyasebenza akusho ukuthi sekufanele ungamniki imali noma ungamenzi ikhanda. Mana ke shami mana ngifuna ukubuza la ukuthi kubalekile ukuthi sibe nebhesi ukuthi lokho esikusho sikusho kumuntu oyingodoso sikusho kumshadikazi noma sikusho kwi-girlfriend ungenelani kwi-relationship monke ukwazi ukuthatha ama-responsibilities. Cha mase sishadile phela ngeke ushanga izinto zonke zenzo yimina. Ulalenali naye mawungashadile. Cha ulalelani naye. Wena phela njengamanje si-addressa abantu abakuma relationships. Awafana ama relationships. Kukhona abantu abashadile. Kukhona abantu abangashadile. Kukhona abantu abase varsity abalokhu nganayo. Ngiyakulombuzo wakho ukuthi uyingoduso noma uyintombi. Uma nje ungafuni ukukhipha imali hlala usingile ngoba uzothwalisa lengane abantu usiza. Yawushaya. Okwesibili ngeke mfowethu uzuthi uzongena ku relationship uthi sizobekezelelana ngeke size senze lutho unamanga. Cha shanga nakho ke bakhona abantu ke mfowethu abathi sizolinda size singene emshadweni. Kodwa noma kunjalo kufanele uthi provide njengendoda. Shange nakho ke sesishadile sihleli nonkosikazi la kunogesi kunamanzi asingayibalekile yokuthi awushadile wena ubeliever le ukuthi kufanele wenzele umfazi. Ngikholelwa yileyo ukuthi hayi unayo intombi manje. Hawu shange ingxoxo nje ukuthi ngesuka phezulu izinto lezi esenzela ukuthi nabasemakhaya bayibone ukuthi lento ungcono ungangeni ngoba uma engenayo yena imali kumele acele kubani uma wena uyisoka lakhe. Hayi shanga kunama adult awuthula siku relationship si adult wena we adult kodwa uexpect ukuthi mina ngisolve inkinga uza nezinkinga zakho la ku relationship. Ubani kumele solve inkinga zakhe uma singasolve wena? Hayi ngeke bafowethu ngeke. Angithola usiqalile inkinga bese nginenkinga esengiyiqalile sengiyiphakathi nayo ngidinga wena ukuthi mhlawumbe ungilekelele kanjani uyabo umuntu esukele isinguzunguzu senkinga engaka kufanele solve yimina nje. Hayi guys singama adults sobabili imiqondo yethu iyalingana sicabanga ngokulingana
uyabo ukulekelela umuntu wesifazane owenzayo akuve ku right kuyawususa nomthwalo emahlombe umuntu wesifazane uqala ibhizinisi usuyalekelela wona njengomuntu wesilisa umuntu wesifazane wenza ukuthi usuyakulekelela njengokufaka isandla kuyajabulisa ukukhombisa ukuthi umuntu oku relationship naye can think uyabo uyacabanga kunganjani masingenza ukuthi kunganjani masingadayisa ukuthi uyabo ukuthi unomqondo wokudayisa uyabo mama thina nje sakhula bebehlakule einsimini kulinywa uthola ukuthi ubaba usegoli mhlambe ke bekwenzeka futhi uthola ukuthi usethathwe ulokungani unkosikazi othile egoli kodwa ingane beyingayeki ukuthi ngoba unomqondo uyacabanga uyabo ngiyakuzwa mfethu ngiyakuzwa akekho exposed kuma opportunities but uyawusebenzisa umqondo ukuthi ngingahlangabezana kanjani nendoda uthola akayihlangabezi impela uhamba extra mile uyayifuna ke imisebenzi yawafaka ama CVs khona usiswami ohlele ekhaya umbuka njengamanje ufundile lo muntu yawafaka ama CVs uyazama ukudayisa ama perfume akwenzeka kuphumeleli ngifuna ukukutshela ukuthi ngeke kuhlale kunjalo ngifuna ukukutshela ukuthi isimo sisazolunga ukhona umuntu osifazana onjalo uthola ukuthi uyazama kodwa akukho okukhanyayo ngamancane ku relationship phela lalela lo muntu osifazana akayingenela ushalo wena ngiyadlala shaka ukuthi yes akayingeneli loyo ungeniswa wena ngifuna ukuyaphila la ngiyakhona ukhona umuntu osifazana mfowethu onjalo uthola ukuthi uyazama but ngempela isimo asikho and uthola ukuthi nawo umsebenzi owenzayo awukwazi so umuntu osifazana onjalo uthola ukuthi kancane kancane ngicela ungisiza ngokuthi kancane kancane ngicela ungisiza ngokuthi kancane njengoba ukhuluma ngomthwalo uthi akangezi phela nomthwalo ongaka umthwalo ongaka umenza njani umuntu onjalo cha ngithi kuyakhombisa ukuthi uyazama uyavuka eksene office ilo mzamo ke lo engiwufunayo hayi ukuthi ngithola ukuthi ulele bunyana la awufake imali ekoti ngekaciki awufake imali ekhadi thiwa ayifaka kushona lokuthi ngicela imali ye CV i-CV kuyakhombisa nami ngiyamprintela emsebenzini ngibuya nawo yazi post ngani mali ngizomnikeza phela imali ukuthi ekali ukuthi ke egibele acela inzipho ke manje uzozenzani futhi inzipho nje abantu besifazane bayithanda abantu besifazane kuhle nje ukuthi babe bahle umuntu besifazane kuhle umuntu wakhe abe muhle methi baba ngicela imali enzipho noma engekayifake ke njalo ngenyanga kodwa nje methi nje kwena enganothe wena kululake ukusisa umuntu besifazane onjalo sengiyabuza ukuthi mayicela inzipho ukuthini weshaka awuciki ngeke ucikeke kuzongicikeka ekhambeni wesikhathi mala kuthi mala qasha ke mala uthi mana ngicela shaka ukuthi uyabo mina wena ke ngoba ngiyigender abantu besilisa kodwa angifuni into engayi-afford ngoba angifuni ukuba umthwalo kumuntu at least nawe mawucela imali endodeni esebenza ubonayo ukuthi ngempela ikuthwele cela izinto obonayo ukuthi zi reasonable ungamani uthi ngibone igushi ngicela ungithengele igushi nanokuthi ke enye izinto ngicabanga ukuthi banayo imqondo bayakwazi uku right nokungekho right ngeke ayicela into omunye ebona ukuthi awunawo amandla ayo omunye ayicela into ngoba ebona ukuthi unga afford sithini ngale uthola ukuthi upartner wakho lophila naye ma ecela something ungamenzeli kodwa abanye abantu uyakwazi ukubenzela ayile isuku ilimele vele isuku indoda yakhe kwazi ukwenzela abanye kodwa wena ikwenzela ilimele vele le wena wena hayi mina uyabona ngikhokhela amanzi mina ngikhokhela ugesi mina I think fanele address ama relationship ibalela mina ke wena awungicabangele kusho umuntu wesilisa ngikhokhela imoto isekhaya azakunwebisa isekhaya lakhona mangifuna imali uthola ukuthi yena njalo mayecela something uhlezi nama excuses but uthola ukuthi kwabanye abantu abaqhamuka kuwena bezofuna usizo kulula ukuthi balithole usizo iyalimaza lonto I think kufanele si address ama relationships alimele mhlawumbe ngelinye lamalanga ukuthi i relationship angeke isalungiseke uyibona kanjani because kwesinye isikhathi siyahlala kuma relationships elimele kodwa sibekeze ukuthi mhlawumbe izolunga uyabona nje kunalento ukuthi ungazi experience i break up ungazi uhlukane nomuntu
mhlawumbe kokuqala uhlukana naye kunalento ukuthi kunezinto ongafuni ukuyi-accepta zama red flags but uyi-overlook ngenxa ukuthi uyamthanda lowo muntu but uthola lezi zinto ziyaku-affect ziyakulima seyilimaza nomuntu ozolandela kwe-relationship. Hayi kodwa kumnandi ukuthanda umuntu okuthandayo. But kumnandi ukuthanda umuntu futhi kuba lula bantu besifazane ngizoyikhuluma le kuba lula ukuthi indoda ikuthande uma uyihlonipha. Kuba lula ukuthi indoda ikunakekele uma nawe ukhombisa uku-appreciate. Enye into eyinkinga kakhulu engiyinotisile kulezi insuku abantu besifazane abanga-appreciate. Uyabona mawufuna indoda ikukhumbule nangesenti lokugcina azi umuntu wesifazane ukuthi kuyabongwa. Indoda yakho uyi-appreciate noma ngabe kuthiwa ikunikeza imali encane kangakanani. Ngikhulumela abantu besifazane ngithi umuntu wesifazane uyaphiwa imali but mumbi ongakwazi uku-appreciate. Wathinta indaba ebig ngempela ngoba uyazi ukuthi thina abantu besilisa emvamisa uma mina nje ngikhipha imali nginikeza uma u200 rand. Uma uyongithopha ngithakaze la kayeni mawakho ngizama ukukuvezela ukuthi yini exabanisa abantu besifazane noma konke bethu ngoba uma ngabe appreciate imali encane engimnikezayo lo engihlala naye endlini engayi-appreciate lapha inkinga sengithanda kakhulu uma usuke ganga-ke mayenza njalo mina ke ngiyakhuluma iqiniso ufana nomuntu wesifazane ozo-comparisha iy'ngane zakho kube khona ingane azoyithanda kube khona angayithandi. Fana nawe nje uma uyindoda ukwazi ukuthi umuntu wesifazane uma umthole nengane uthande yena kodwa ingane yakho ungayithandi. Let me say this again. Usukunenkinga uma umuntu wesilisa uthi uzothanda uma wengane kodwa ingane ungayithandi. Angiphathi ke yena uma ekuficene unengane wena uthola ukuthi yena kufanele anakekele zakho but wena you are failing ukuthanda le yakhe. Kune problem lapho. So ke ingakho le ibalekile lento bafowethu esikhuluma ngayo njengamanje ngoba umfowethu esho imbi mase usuzoza nomoya wokucomparisha wena uthanda uma wakho. Wathinta indaba wena uthanda uma wakho. Mama siboy wena. Mawengane kuthukini unengafi. Thinta indaba yazi kunempe enkulu eyoma bengane ukuthi nje kade ebepostana kuthiwa wonke manje ayabuza amadoda ngithatha lezi ithombe enipho oba nithi labantu angisatha ndani naphi nithatha nikopolota lezi ithombe zabo abanye bathi thatha bawengane umuntu but asazi sinwebezana njengocabasha asazi ukuthi no bawindoda nje ondla mawuyindoda nje ondla ukuthi isithombe sakho sithathe noma ngasithathe mawuyindoda ondla akubalekile ukuthi usithathe ngisho angasithatha angasifuna azasifuna ku Facebook agilika ijela angena ko Instagram akucinge njenge helicopter wena ukubona ihelicopter ifunwa ama hayisha uma etholile nje uma ungondla wena mfowethu ayisekela indaba yendoda engondla akulungile. Ngiyabonga. So ngabe amagama nje indoda nje ebonke siyavumelana sobabili. Siyavumelana ukuthi indoda ayondla. Lalela shaya. Asiqale sivumelane kule. Uyabo indoda ayondla. Ngizokuvumela egcineni. Ngizwe ukuthi ngifuna ukuthini. Ngifuna ukuthi uma singaletha amadoda aba-5 nje la uthiwa wondla. Okay. Ebe u5 kuphela ayeke lo 100,000 ngoba mhlawumbe adlule emiliyonini amadoda angondla. Masingaletha nje awu5 la. Sithi indoda yini wondla. Uyazi ukuthi mhlambe ungaphuma amathe ekubuyele kwasifuba. Ngoba izathu zakona ayifani. Okay. Kukhona ngoba ushilo uhlelo luqala ukuthi kunama side amabili estory. Yes. Kuyenzeka uthola ukuthi indoda ethize mhlambe for example uyacela iDNA kwase kuthiwa lengane ngiyosaba nayo access yayo. Uyayo uthola ukuthi uyondla uyishiye phakathi ngoba awusavumelekile ukuthi ube ubaba kuyona. Kunezinto amadoda eziningi angayikhuluma. Angiphiki ukuthi khona amadoda asuka vele ewondla okubhedayo lokho. Kodwa nawo amadoda amaningi alawa postiwe alimele linyazwa ukuthi
kukhona izinto abantu besifazane abazenza mhlawumbe bekhulelwe noma ngaphambi kokuba bekhulelwe. Okay. Utho ukuthi mhlawumbe kube nombango ukuthi hawu uke walala noSibanibani wa ingane usiletha kumina ingenaphi cha iyangena ingane phela ngoba manje angithi ekabani ingane sangazi ngani the yami mina ngoba angithi wena uzwa ngonini ukuthi ingane yakho awunaso isiqiniseko ukuthi ingane yakho wena awufuna ukondla ngoba wathola ukuthi umama ubechithe why ngenza iDNA test angithi ke mase ngisabisa ngokuthi mase senza iDNA test angizukuba nayo access enganeni ngenze njani lapho ngoba phela ungitshela ukuthi ingane ngithe yakho wena mawuthi ushutha ungithembi mawuthi ayisenza iDNA kodwa ke lapho yawezwa amahansa asho ukuthi uSibanibani uyangena lapho ezontshontshe emasimini wena uyayibona lengane ukuthi ikhalalayo nelama wena uthatha into esho abantu cha phela mawuthi manje uyezwa kuthiwa ubani uyangena usukwambona wena let's say nje kukhona inkombe ezikhombayo usukwambona zikhona inkombe ezikhombayo nekhala namadlebe afana nokwami phela mhlawumbe uthatha unina sengifuna iDNA phela ukuthi ngicheck ukuthi lengane ngempela ya ngihamba kwayakekela ayifani nami lengane kubhlungu ukuthi kunoma wengane ohleli lapha ekhaya ongazi ukuthi ingane yakhe uzoyidlisane omunye azafise ngazi ukuthi ngiyafisa ubaba wengane yami ngazi ukuthi wafa omunye azathi ngiyafisa ngazi ukuthi umebona ingozi kwenzeka ingozi emgwaqeni athi engcono ukuthi akufanga lokufe ubaba wengane yami it's so painful ukuthi kunabantu abahlala unyaka wonke angakwazi ukufonela ingane yakhe ngenxa ukuthi waxabana noma wengane kunengane engalazi uthando lika baba kunengane engakwazi ukutshelwa ubaba wayo ukuthi mntanami ngiyakuthanda ngenxa ukuthi waxabana nobaba wakhe ngizizwa ngiba emotional uma kufika kule part ngoba ayikho into ebhlungu nonke uyireplace emntwaneni njengokuyincisha uthando lomzali ukuthi uthi ngaxabana noma ngabangane but ungalenzi iphutha ufaka ingane phakathi kokuxabana kwenu ungamane uzama ukuthola indlela yokuthi ni resolve kanjani ukuze uthole ukuthi umntana wakho lo bese uyakunqamula ukondla ngoba sekutholile ngoba lo ukhule azi ukuthi wena ubaba wakhe nabonda naye wena mase ubona izinsolo esezikhona akulimala unina but kulimala lo mphefumulo cha ngizoqala ekutheni shaka mfethu awufuni ukondla wakhala ngikhalisa ndoda ngizokuzwa kodwa ngizoqala la engizoqala khona bese ngiyilungisa kahle indaba yakho ngoba la eqaleni la ngiqale khona ngicela ungivumele kubalaleli lapha emakhaya ukuthi amadoda ungalincisha ingane uthando ngizovuma lokho ukuthi mina ngiyaye ngithini uma ungabe ubaba enganeni yakho uyekele omunye umuntu abe ubaba usuhlulekile njengendoda ngoba akekho omunye umuntu oyoba ubaba khumbula ingane inabazali ababili ubaba noma akekho omunye aphinde abe ubaba bengabe abaningi omalume ube umalume wasekuthini umalume unjani umalume omdala umalume omncane but makuziwa kubaba uyedwa ubaba that's right so uma wena uyiyekela ingane yakho ungayinakekela ungayondli ungayiniki ungayiprovide ngezinto okufanele ngabe ubaba provide ngayo ingane usohlulekile njengomuntu wesilisa ugangile nje wonile ngiyakugxeka ngiyakusola thank you bese ke sibuyela la ephozini lakho lokuthi sengitholile kaphela ukuthi lengane le akuyona yami okay sekufanele ngiqhubeke ngenzele ingane ngoba yini no ushutha ungiunderstandanga impela engakho ngithe mina uma ubona ukuthi lengane le isikhule iyakwazi njengobaba kodwa kuyo angiyeni baba manake na ubungakabasho wena wazi ukuthi umntana wakho naye ingane yazi ukuthi ubaba umuntu owazeqinisa unene yabona ixunathi kodwa lo akanasono lo because yena utshelwe ukuthi nangu yihle nawe wakhulisa ingane unalento ukuthi this is my child futhi ungenayo lento ukuthi akunayo umntanami kodwa ngokukhula kwayo wanezimpawu oyibona ukuthi akuzona ezakwashaka waqala wafuna into ukuthi ngizolithola kanjani iqiniso mase uthola iqiniso ke yila ke sewungathi khona ngoba sengitholile ukuthi lo mntwana akusiyo wami
angeke ngisakwazi ukuqhubeka ke ngimondle ilonto ke ngisho ukuthi angeke ngithi qhubeka sewazi aske sorry angeke ngithi qhubeka sewazi kodwa mase utholile iqiniso ngoba nawe okokuqala uzobusulimele ila ungaqala khona ke ubusuthi ke hayi ke sisi thatha umntwana umyese kubo kodwa leyo ukuthi wena uphathe iPhone kodwa uhlule ukufaka u200 rand wakhe wena uhamba ngemoto ekanokusho wena ukwazi ukukhokhela installment semoto sika 10,000 kodwa ukwazi nje ukufaka nje isihlanu wena ugqoka igama wena ayikho into ongayidli kodwa ingane yakho awuyazi nokuthi lalidleni wena ngendlela ongondli ngayo ucula kuze kome umphimbo kodwa uhlule ukuthi ingane yakhe lalidleni wena ngendlela odunyiswa ngayo ngaphandle udunyiswa ushawela izandla kunabantu abashawela izandla mfowethu la ithi ingane mayithi yambuka ivele inciphe ngoba you are failing ukudlala le role yokuba ubaba wena ayikho imolo ongashuthi kuyona wena ushuthe ebukweni wena uphatha ama-iPhone uphatha amafoni abiza usha ama-contract ukhokho 1.2 amafoni ngoba nje ufuna ukubuka kodwa uhlule kondle igazi lakho uthini kulo muntu ngithi kwabakwenza naso-ke kungenasi izathu esithize sibaphushayo yes futhi angiqondise le ngoba ingaze ingidonzela amazinyo abushelelezi ukuthi ngithi abakwenza bengenazi ngichaza ukuthini ngichaza ukuthi kukhona inkinga othola ukuthi ke ngeke sikuphike shanga ukuthi kunoma beingane abayiziphoki ngiyakutshela shanga wena wazi shanga ngiyakutshela khona uthola ukuthi ungangani uyakubethela uthola ifoni yakho ufisa ngisho uyithathe uyiphosa olwandle ngoba mayeke wafona unkenkeza awazi ungaze ujikijelo olwandle ifoni angisale nginafoni ngiyankeza mina angisale nginafoni mayeke wafona uthi niyankenkeza lo niyankenkeza yona shanga uthi niyankenkeza uthi umuntu osifazane onjani loyo okhuluma thuma azokutshela amadoda azokutshela nje amadoda ukuthi uyabona amadoda awawuthanda umsindo uyabo uma ukhuluma nendoda ithule kanje isuke ikuzwile wakhuluma nje yathula mhlawumbe avuma ikuzwile awuthini mhlawumbe kwenzeka ukuthi ayinayo imali kodwa ikuzwile ukuzwa yabo kodwa mangabe uzoba umuntu ngitha mina kwenzeka ukuthi la ekhaya ngitha ngihlazi angilana la ekhaya nawe namhlanje asiyaphendula namhlanje amadoda sebuka kancane uthola indoda engaphenduli yabo uze ufise ukuphendulela manje ngaze ngiyokwakha umkhukhu ehlathini ngihlale khona ngenquni endlini mangeke ngangena vele kuzimuka ekhanda kubuyela elange COVID-19 ekhanda ngenquni lapha endlini uzama ukubeka le yokuthi umuntu osifazane shuthi okhuluma kakhulu sometimes nawe uyakwenza ube frustrated nje okwesibili uyakwenza njengendoda ugcine unento yongamnaki ngoba indoda idinga ipeace indoda kodwa futhi nayo phela ayenzeke nje ibonakala ukuthi iyenza ayondle yenza izinto eziright ezifanele bese ke ithola ke leyo peace leyo ngoba uyabona nje ekuqaleni ayingalandelelwa ngokondla sivumelene ngakho lokho sobabili nawo indoda ayondle hayi ngasukulandelelwa nje ngokondla ondla nje ondla ingane yakho ondla igazi lakho ondla nje yekela isicefe nje ngalokho ufuna si understand kodwa ke ayi icilongo kalingakhali emadlebeni okay uyabona nje ukozela lingakhali icilongo ekhipha kakhulu ke nawo ukhipha yes angithi yes ngoba into eyenza ukuthi abakusukeli baba umuntu esifazana avela bespoke ike let me say this akavela bespoke sesiyavala umuntu esifazana akavele abespoke kodwa umenza wena kuyenzeka bespoke nje esizokuzala angeke umthole umuntu esifazana eyispoke wawungeke umshele uma umbone espoke kodwa uthe mawusunaye kwanezinto wena ozenzayo ezidevelopa lento aseyiyona namhlanje ohluleka wena ukuyibekezelela because amadoda amaningi afika ngene nalabantu kuma relationship ithi ngane abantu mayesile lento eyiyona umuzwe ethi mina hayi lona ngeke hayi uyangixaka lona hayi lona ukhuluma too much wamthole ngakhuluma wamfundisa wena ukuthi akhulume mawukuthi walimala kuma previous relationships ayingeni leyo
Iyangena shanga ngoba sinabantu abaningi abalimele njengamanje kuma relationships abathi let me go and find omunye umuntu aba expect ukuthi bahile kuyena. Yabo ulimele usuka lapho ulimele kodwa usanethemba lokuthi uma ngingathola omunye umuntu wesilisa mhlambe inkinga ke kungangcono kuyinkinga ke leyo kodwa akufanele kuba ukuthi nibabiza ngezipoki ngoba lento eshoyo uma uthi omunye uyisipoki omunye njengoba ngishilo ukuthi lelo gama kusile igama nje uwenze example but bakhona abantu besifazana ngempela ukuthi omunye ushintshwa indoda omunye agcine sephelelwe ilento kubena omunye agcine sengasayihloniphi because of izenzo angisho ukuthi abantu besifazana abanganihloniphi abangawahloniphi indoda yakho but most abaningi balinyazwe izenzo zethu thina amadoda uthi omunye ugcina ngasahloniphi ngenxa ukwenza kwakho Ito ukuthi irespect nala endlini ayisekho utho ukuthi noma ukhuluma usekuphendula noma kanjani ubenge njalo uwena omenzile yabona utho omunye uyakubona na utho awusamfoneli awusayihluphi nangaye naye agcina sedima umenze wena hayi kunjalo shanga ngiyenza abantu besifazane izimezenzaka ngifuna ukukhuluma le ukuthi uma ubona umuntu wesifazane kunento ongayiboni kahle umthole ngayona ubozibuza ukuthi mina njengendoda ukuphi la ngihambe ngashayisa khona ukuzabe njena nje kube nenhliziyo yini mawukuthi akukho la ngenze khona yes mawukuthi akwazi ngiyakutshela mina ayikho relationship engenazo ihibe zakhona ikhona lento emenze akaqalanga kimi phela lo muntu nje asingeni kulama relationship uma usho njalo uthi akaqala nawe khona uphuma kubona naye uma engeza ngaleyo mentality ukuthi hayi phela uqalanga ayikho into engalunga la sikhuluma ngokuthi wena umthola khona izinto wathi uma umbona wayithanda yabona attract again and yahamba iminyaka ubungayiboni sonke lesikhathi waphela unyaka wokuqala waphela unyaka wesibili waphela wesithathu waphela 5 years waphela 10 years uhleli nalo muntu useqala manje kudevelopa lezi zinto lezi obungazazi uzothini hayi ngoba vele ngamthole phuma kubaba wengane doesn't mean like that khona ezinye izinto ezivuka nila phakathi ezakhiwa wena ngoba umuntu osifazana uyamakha wena uhleli naye elokuvala ke eshanga uyabo kule gang yaka IT kukhona into okuthiwa icompatibility leyo nto ichaza ukuthi kuyenzeka ukuthi mhlambe ngifuna ukusebenzisa ifoni kune app ethize ngifuna ukuyisebenzisa uthola ukuthi mangithi ngiyayifaka kule phone ivele ifone it not compatible kusho ukuthi ayisebenzelani nale phone ayisebenzelani nohlobo le brand lengisebenzisayo alright uyazi ukuthi nakubantu ikhona into kanjalo uthola ukuthi yes sikwe relationship but we are not compatible uthola ukuthi kulobo not compatible sigcine sinengane okay I affecteke in a relationship lapho uthothi mina ngumuntu o soft okhulumela phansi uthothi umuntu wami engithandana naye kubo because siyazi ukuthi ne background yakubo iyam affect umuntu uthothi kubo kuvame ukudemela iswana kuyathuwana kunenhlamba mayifika ku relationship ufika nayo leyo nhlamba leyo ayifuseke ke uyabo kunezinto ezikanjalo uthothi sengiyabona manje ukuthi we are not compatible ngephutha sithola ingane la but kunenhlese yasekhaya angayiyekile because ukhule ngayo ngifuna ukusho ukuthi ke mhlambe akuzona zodwa izinto thina abantu besilisa othola sesimoni lo muntu kuyenzeka uthola ibackground akhule noma indawo akhulekele kuyona izingane abedlala nazo akhula zabe mdala angayiye ingaphumi lento kuyena uthola nabasekhaya abayoverlook lezo zinto lezo bengayikhuzi azakhula bemdala uthola mayesehlangana nami ngitshela ukuthi ngibuke ubuhle bakhe ngibuke iboard ngibuke ini ngitshela ukuthi alright ngizama ukuveza ukuthi igama lopocket livela uthola nami sengithathela phezulu ngokuhluthuka kwami ngithi hayi low ispoke kanti kunezinto bekudinga ukuthi kuhlalwe phansi naye izimuncu zidonso hayi mokhuluma kanje akuright uwenza kanje akuright ngithi yabona ukuthi usubuyela kuleli gama lokuthi yamakha yes lokugcina kuleshilo ngathi umuntu esifazane umakha wena futhi umbhidliza wena uvumela lento egcina ngishila wathi sesivala ngithe umuntu esifazana uyamakha
angijabona so njengoba usho ukuthi kunezinto vele ngeke umthole umuntu wesifazana perfect angisafisa ukulula kodwa nje kuyenzeka engakheke engavumi ukwakheka kodwa nje angisafisa ukulula uyamakho wakhekayo oyimisele ngokwakhe futhi uma ekuthanda vele uzovuma ukwakheka kusho ukuthi mhlawumbe kusuke kunokungakuthandi mhlawumbe phakathi sazi kodwa yezwakala asigoqe lapho ke yanamhlanje le ebesikhuluma ngayo mfowethu awubangisazisho ukuthi ubani namhlanje ngizishilo awuzwanga njani ngishangeke lo bafowethu siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi kulesi sifundo sanamhlanje kukhona enikufundile kukhona enizosizakala ngakho madoda ondlana madoda yondlana bani besifazane bani patient nathi nisibekezelele siyazi siyaphetha lapho nalapho kodwa asibekezelane ayikho enye into shange engenza ukuthi siye phambili kwi relationship ngoba ukugijima mhlambe uyonginameka well uyasizakala umphakathi ukubona ukuthi hayi khona into ethize yenzekalayo but asihlale phansi sikhuluma resolve izinto uma kubiza ukuthi kube namndeni ehlanganiswayo asilungiseni asibe nenkulumo asibe nento eyakhayo elungisayo yes because kukhona izinto ezitholwe sithi siyayilungisa kanti sesiyayidamage more because mhlawumbe umuntu uzovela ku social media kuthiwa kondli athi ngeke ngiphinde ngondle mina ngoba sengipostiwe vele isithunzi sami silimele ngidalelekile angisodli uyabo kanti kube mhlambe kubizwa ama families ngiyazi ukuthi bakhona abakwenzile lokho emakhaya kodwa kwahluleka kodwa ngizama ukuchaza ukuthi akube nama steps izifike ku social media kodwa kunama steps alandeliwe uyabo siyabonga ke bafowethu thank you